Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш Джей. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсул, ягон фирма чӣ намуд реклама ки дошта бошен, марамат сурат маълумот шад дар WhatsApp иморо кунем, дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор хонаҳо аз территорияи Душанбе, аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Турсунзода, аз ноҳияи Рудакӣ ва аз дигар территорияи шаҳрҳои ноҳияи Тоҷикистон ҳам ҳастанд ва инчунин квартираи фурӯшӣ аз Душанбе ва аз территорияи шаҳри Бохтар ҳам ҳастанд ва хонаҳои имрӯза сар мешаванд аз нархи 75,000 сомонӣ. Хоб, навора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор аст. Дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курс имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 177 сомонӣ. Навора сар мекунем, марамат рафтем. Якам хонаи фурӯшии назди ҳавлигии имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав, дар деҳаи ҷузъи боло гуфтага аст соҳибшум. Ноҳияи шаҳри Нав, деҳаи ҷузъи боло. Ҳамагӣ 13 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагии тайёра ки якта веран, як ошхона, якта дига газхона бо 20 намуд мекад дарахтони мевадиҳанда, 20 та дига дарахтои гелосам дорад. Гирди хона полни ход маҳкам, пушти хона мегад канали об, яъне ки оби менӯшиданӣ ва ҳуҷҷатҳои хонам 100%. Галавни обсед проблема нест, боз чойлоби ангур ва дарахтони мевадиҳанда. 3 дар хона бо веран ташкатӣ. Хоб, нархаш мегад бо маслиҳат кати фурӯхтан мешавад. Гирдаш полни маҳкам, як даврӯзаи пачкаи нав часпондага. Дӯстони азиз, кадоме ки мехарам мегад нархаш мегад бо маслиҳата, ё ки шумо занг занед ба шумо мегӯянд, ё ки рафта аз пеш бинед, яъне ки нархи хона мегад бо маслиҳат. Хоб, ин ҳамин рақамҳошон аст, мегафон позитсияни кор мекунад ва дар ин рақамҳошонам имо, WhatsApp ҳардуш пайваст аст. Хона мегад ҳамааш шароитош муҳайё, ҳамааш яъне фақат барои одамони зиндагӣ тайёр. Медорем фақат зиндагӣ мекунем. Марамат дигар маълумоти пурра ва аниқша аз ҳамин рақамҳо поёмода. дӯстони азиз, занг зада гирин. Агар шумо дар ҳамин рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, мошинҳо, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки дошта бошед, марамат сурат маълумотшоро кунед, мо фурӯшда мегузорем. Мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. дуюм квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, дар Зарафшон, рӯпарои поликлиникаи 14. Мактаб, садик ҳамаш дар пешаш, рӯпарои поликлиникаи 14, ҷои беҳтарин дар ҳаминҷа обшин квартира қарор дорад, яъне Зарафшон. Хоб, якхонага квартира ки духонагааш кадагиан дар 4 ошӯна қарор дорад, 36 квадрати метр. Хона нав ремонт кардасиян, уже хонара яъне тайёр дар омада зиндагӣ мекунед. Ин ҳамин хонара уже ремонт уже тайёр шудааст. Ин ҳамин хел сайсани тозаак. 36 квадрати обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, хова, балкони калонам дорад мегӯяд соҳибшон. Балконаш дар мисол метавонед ки бо ягон чизи дигар передумат кунед. Дар дуруни хона термос, кондитсионер, ҳамаи хел чизо дорад ки инашам қатъиш меистад. Боз такрор мекунад ки мактаб, садик ҳамаш мегӯяд дар пешаш аст. Дом 5 ошӯна дар чормаш қарор дорад, яъне духонагаш кадагиан. Дастрошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 300,000 сомонӣ, боз арзонтара мешавад. 300 мега кадоме ки мега наличи бо арзон мешавад ва ҳуҷҷатҳои хона мега 100% ягон камбудӣ надорад. Якум рақамошон аст Вавилон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои Россия аст. Инаш дар WhatsApp пайваст дорад, ҳар рақамошон обшин кор мекунад. Якташ Тоҷикистон, якташ Россия ва Россия будагиш дар WhatsApp ҳам пайваст доранд. Хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки бо ина термос, ванна, ошхонамаш қоидавӣ. Кадоми шумо ки мехаред боз муомила мекунад, дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирен. дӯстони азиз, навори моро то охираш тамошо кунем, боз квартира ва хонаҳои арзонам ҳастанд. Мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, ки қарор дорад дар шаҳри Турсунзода Регар, дар 4 микрорайон гуфтага аст, рӯпарои поликлиникаи Сафо. Боз такрор мекунем ки шаҳри Турсунзода Регар, 4 микрорайон пеши поликлиникаи Сафо. Сехонага квартира аст ки дар 4 ошӯна қарор дорад, 56 квадрати метр. Бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня ва мактаб, садик мега дар пешаш мағозаҳо, яъне наздик аст. пеши поликлиникаи Сафо наистиян. Як дона сурат дошта, ҳамин суратро пешниҳод кардем ки сехонага квартира нархаш бениҳоят арзон.
خب دستفروش مегад فروخته میشد با نرخ 250,000 سومانی. با کدامی که میگیرد با کانتر دیگه معامله و سودای خوب دارد. 56 کвадрати метр 3 дар خونه اینه که 3 خونگی کوارتیره. یکم رقم است مگافون تاجیکستان که مگافون لایف پیوست دارد و دو تا دیگه رقم‌های روسیه است که هر دوشون کار میکنند و اینوش دام ایمو واتساپ هم خیلی پیوست دارد. با کدام شما که از تریتوری ریگر تورسون زاده همین خیلی کوارتیره که لازم باشد مرامت نرخش ارزان ایده سانتی و رفته از پیش بینه و سودو کدا گیرین. هر سه رقمشون کار میکنند. کدامی که از ماسکو میخره کدامی که از تاجیکستان در رقم‌های مگافونشون زنگ زنین. بیشتر معلومات انیقش طریق تلفن از صاحبشون گیرین. لایک رو فراموش نکنین و نورا پادلیسش کنین. بگذاریم با چهارم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است دوستان. قرار دارد در نویه دنغره در قشلاق کاورالی گفتگی است صاحبشون. نویه دنغره قشلاق کاورالی. دیگه معلومات پرش از صاحبشون میگیریم. همگی 11 سوتیق زمین محصول دارد که 3 در خانه کردگی تیاره که یک کلیدور دراز، 2 تا پادوال، بانیا در درونش، аловхона، оғулхона، каҳхона، ҳоҷатхона ҳамаш дар берун ки бо символикати полни худ омода шудааст. гирди хона полни худ маҳкам якчанд намо дарахтон ва дар тирезаҳои нав хонаҳо обшим дар ношон ремонтҳои замонавӣ нав кардагиаанд. خب خیلی چیزای لازمی در نزدیکیش هست. میگه صاحبشو خونه دیگه چیش همش با سیمین بلوک و اینای خونه‌هاش ریمونت‌های نوکتی. دستفروش میگه فروخته میشد با نرخ 250,000 سومانی. با کدامی که میگیره با ارزانتر و معامله خوب دارد. 2 تا پادوال، بانیا درشته، آشخانه، حاجتخانه یوش چیز دیگریش همش بیرون ده. دوستان عزیز نه همش از صورت‌های خونه‌ها درون بیرون شده. با دقت تماشا کنیم. بعد در این برادر این رقمش مگافون زنگ زنی با شما معامله میکنن. نه بیروش با خری مون دوست تای مثلا جای ماشین مونی تای نویس داوروزای پاچکا پول خود گیدش محکم. خونه‌ای که تیار نقش مثلا یگم قیمت نیست ارزانه و اوشم عادل نمیگه اوش هسته. مرامت دیگه معلومات پورا و انیقش طریق تلفن دوستان از خودتون گیرین و اگر شما همه خیر رکلام‌های خونه‌ها و زمین‌ها ماشین ترایگون چیز تکنیکی که باشد مرامت رای کنین. ما در ویدیو آینده همین خیلی فروشتا میگذاریم. بگذاریم با پنجم خانه فروشی. پنجم خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است دوستان. قرار دارد در شهر تورسون زاده در دهه جورا رحمانوف گفتگی است صاحبشون. همگی 6 سوتیق زمین محصول دارد که 6 در خانه کردگی که یک کلیدور، یک آشخانه، بانیا، گیدش محکم، داوروزای نو چسبوندگی است. خونه‌های نوساخت، تریزه و دروش هم پاچکه. گردی خونه پولنی خود محکم آب سویشم است و باز تکرار میکنه شهر تورسون زاده ریگر یعنی دهه جورا رحمانوف. جای بهترین میگه خونه نوساخت همه شرایطش معیوب مداره فقط زندگی میکنی. دستفروش میگه فروخته میشد با نرخ 370,000 سومانی. با کدامی که میگیرد با ارزانتر میشد یعنی که 370 با ارزان و معاملهش در همین خونه. خب این نمی رقمشون است نمره روسیه پاکستان کار میکنه و در رقمشون هم ایمو واتساپ آپشن همه چی پیوست دارن. اگر که امکانیت که باشه در همین رقمشون پراموی زنگ زنن یعنی که ارزان کدا گیرین. خونه نوساخت با همه شرایطش آب سوید، آشخانه، بانیا و کلیدور 6 در دیگه خونه. در این خونه خیلی کشود است که برای یک چند اویله آپشن میشود. مرامت خیلی با یک بار دیگه تماس گرفته دیگه معلوماتای پورش از صاحبشون گیرین. مرامت بگذاریم با ششم خانه فروشی. خب ششم خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان. اینش هم قرار دارد در شهر دوشنبه پایتخت در طرفای چیمتپا گفتگی است صاحبش. یعنی شهر دوشنبه رایون فردوسی طرف چیمتپا. همگی 2 سوتیق زمین است که 14 خانه کردگی دوستان است که بعضی خانه هاش ریمونت دارن بعضی هاش یعنی که نه. خانه با غشت پخته آماده شده است. تریزه ها چسبوندگی است. یک خیلی خانه شده دیگرش در تریزش کتی چسبوندگی هم. خانه 2 آشونه 4 در خانه دیگدان خانه آشخانه بانیا و منالیت کانالیزاسیا دارد. خب حجت‌های خانه هم هست میگه 100 فوت در سروش میگه میفروشه با نرخ 250,000 سومانی. طرفای چیمتپا گفته کسی گجوشته نمیدونم خیلی کدام تو که میخرین رقمشون است تیسل کار میکنه دیگه معلومات از صاحبشو میگیریم. دوستان عزیز کدام نمود خانه که با شما که لازم باشه در کامنت نویسید. ما در ویدیو آینده جدا کرده بهر شما پیشکش میکنیم.
фақат шумо ҳамин лайка фаромӯш накунед, лайкҳоро гузоред ва агар имконат ки бошад ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз доред силкаша подписаш кунед. раҳмат бар дастгирии ҳаматон. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатия дӯстони азиз қарор дорад дар Ленинский район дар ноҳияи Рудакине ки гиҷошдай нагуфтиянд. фақат ноҳияи Рудакӣ нависен адреса ки аниша нафтанд ки дар каҷош ҳамин хона қарор дорад. ҳамагӣ 9 содиқ замин астае ки 14 хонаҳои яъне ки проектҳои дуошина хай масоҳати дуруш майтар астад ки 14 хона мега соҳибош. 9 содиқ замин 14 хонаи коробка ремонти дар нош нопурае. обсвет шамота нархи хона мегад 75000 сомонӣ аст бо ягон суб хай арзон мумкин мекардастанд. соҳиби хона мегад ки фақат мегад маълумотои пурра мегад аниқ мегад тариқи телефон, яъне ки намиҷа чӣ маълумоте ки нафаҳмида бошен дар ҳамин рақамҳошон занг мезанед шумо да фаҳмода метиҳанд. нархаш хай арзанда аст 75000 сомонӣ. бо хай занг зада бештар маълумотша гирем ва арзон карда гиред марама. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа дар зубунои гуфтага аст соҳибшуне ки рӯпарӯи военкомат, яъне аниқтараш пушти военкомат гуфтага аст соҳибош. хоб сехонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад 57 квадрати метре бо обсвет таъмин аст, ошхона, баня, кӯхунӣ, термис, кондитсионер, обши ҳамаи удобстваш мега ҳастай соҳибшуне ки ҳама чӣ дорад. ака кадоми ира метия наметия ягон чӣ гуфтагӣ нест, не ки мега соҳибшуне ки ҳамаи удобства ҳастай. мумкин ҳамин чорам хатиш тия натия мумкин хай аниқ мекунед. хоб дом мега доми панелниам мега ҷош ҷои нағзе ҳамаи самт яъне ки рафта мешад хай бозорамаш дар наздикиш. бисёре баъд такрор мекунем хай дигар маълумотша мегирем. нархи квартира 385000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад арзон мешавад. 385000 сомонӣ муомила ва савдош тариқи телефон ёки аз пеш. ин ҳамин рақамҳош аст кадоме то ки мехаред марҳамат дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гиред. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.